Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска вероломно напали на Советский Союз. Бардым шәриге, әдәркән дору, сандаран куяқта, сатып бұт бұқаты. Мен саха болам, әдәркән дору. Рахайдарын кері доғыттар бұл. Эрене бит, эге келияққы, күрістан сибәккелер, лабалардан себірдәқтер, көк жәленен ойнур, жерекен өңінен жеремунер, кең леме күділігір. Ehil saat jıl kelide, seri kıyılah bütünde. Ақсығу хану тұғар, табыллан ауыттаққына, бән қаңыттан қарағын үрдіғіні, табарығын сыллан келен басқын сабап айтағына, ұлжанынан, от бұғынан, әйгін сүген тағардағына, атшағача артуқ айтығын, тағар жен кемен, тағардағу тұқын. Bu güneler faşistler suallara, ültürübüt kuaratlar keremesönlere. Bu güneler faşistler cıvalara, kişimi yüz karamastara. Erkilenleri tarttım, ölbü diyenin, karmangan battak sapkut sireyim. Oğun sana, bu acaray ki bite bollar en sirger, karstı soğay tekinini. Körün joroyları sүйінен üyeler sıllarga, attara yötitille turuaga. Turugurtun kıyı, turugurtun joroy ата. Знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы! Кöyü güne, uğuttam ulu köyü güne, köyü güne, niçer güne, köyü güne, uruy güne.